Ah, na. Ow! Ow! Mae'n mynd i bildio eto. Annie fel hefyd. Chroeso i Gemau Fideo. Heddiw fe nhw yw Ashleigh ac dyma Garyn. a heddiw ni'n mynd i chwarae Eagle Flight. So, VR. So, yeah. Fi'n mad. Really? Fi literally troi y pen fi ac mae'n troi yn y game. Oh god, fi di marw. Ow. Rwy'n mynd mewn building. No. Running leg are hurt. Fi'n meddwl fi mewn Paris achos mae Eiffel Tower. Wel, ti am mewn Paris. Ydy unrhyw gwlad arall yn gael fel? Fi'n yn gwybod. Fi'n yn gwybod beth fi fod gwneud. Just dim crasio. Simple. Wel, hwnna hawdd os ti jyst yn edrych o gwmpas. Yeah. Okay. If dwi'n chwarae hyn, dwi'n mynd i teimlo'n dizzy. Rest o fi. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. Ah, arrow. Yes. Yeah. Oh, arrow, yeah. For hunter. Dim crasio. Ah, fi gweld e. Yeah, ti'n gweld y arrow? Na, fi Ti gweld angen, yeah, fi gweld pethau gwyrdd. yeah, ti angen, fel, meddwl dwi, ti angen fynd i nhw. Oh. There we go. And then- Ti'n iawn fyna? Ie. Ti'n mynd i... Yay, fi di mynd mewn i e. Fi meddwl fi yn level 1. Chosen this district as their home. Let's see Hello. who they are. Okay. Dwi yn gwybod sut i symud. Ah, Oh, right. ffordd hynna. Fi fod edrych ffordd hunter. O na, fi ddechrau. Careful. Here we go. Os ti ddim yn gwybod beth fi angen gwneud nawr, fi angen mynd trwy cilchau. A'n awr mas o leaves. Here we go. Whoa. Hyn yn mad. And then ti'n fynd trwy Annie. Oh, na. Here we go. Oh, wow, fi mewn ogof nawr. Ah, na. Ow! Ow! Fi'n mynd mewn i bildio eto. Annie fel hefyd. Rwy'ch chi gweld hynna? Oh, na, Ie, dwi gallu gweld e, ie. Oh, great, fi angen trwy cwmpa. Elephant! Yay! Just crash him out, yeah. Stupid. Mae yna elephants like flamingos mewn y game hwn. A fi just gweld nhw. You just crash him out, you. Funny. Wow, hwnna mawr. Oh. What do you mean you crash him out? Go on. Hyn yn tro cyntaf fi chwarae hwn ac mae'n very awesome. Well, ti'n crash him out i stuff, so... Ah! Crash him on the elephant! No, fi trio gyrru ffwrdd o nhw.
Fi ddim eisiau marw. Okay. O, ceffil. Neu fan y zebra. With zebra. Oh. Potato, potato. What? No. Fi'n bedio hwnna'n edrych yn super weird. Okay, deers. Oh dear. Gosh, many elephant already, please. Just you create on your Yay! Fi di gorffen y lefel cyntaf. team probably ready to play. Na fi'n mynd i Let's caf... find out. Squeak. Beth fi yn gwneud nawr? Oh, Hello. meet the elephants. Yep, rhaid fi gwneud hynna. Really nice. Okay, so now mae Ashleigh mynd i cael go achos rhaid fi eisiau cael rhan o'r hwyl. Ac rhaid fi actually yn really hwyl. Dwi eisiau cael Is he hwn. now? Yeah, rhaid Mae fel yr peth ar fel y UI a Yeah. peth yn fel Eagle Yeah. itself. Beth chi angen gwneud o just mynd trwy Beth dwi'n gwneud? You need a safe home. Fi'n meddwl ti angen Fetch gwasgu... feathers available in the area. Okay, okay, just Gwasgu gael y, bottom. just gael y, feathers minute. Hello? Yeah, ti angen... Oh, nawr ti angen collect the feathers. Okay. Rhaid fi'n fi angen chydig yn There we hawsach. go. That's gyd rhaid fi angen gwneud o just mynd trwy hoops. Yeah. Get you dwyrthu O, rhaid chi just mynd trwy past Ydi- y un. Ffordd arall. Yep. Wel, just mynd o Oh my god. gwmpas. Dwi'n teimlo dwi'n teimlo dysgu already. Dwi'n teimlo dysgu. O, iawn te, mae hi'n Okay. tree hugger. Oh, the moon. Yeah, gweld. Oh gosh, this crap. Un arall syth yn flaen chi. Yay. Right, dwi'n... Ti angen cael 15. Right, Ac ti ddim yn cael 2. yeah, okay. Random background noise. Right. Dwi'n gallu gweld that oherwydd yn sbectol fi. Dwi'n gallu gweld Mae that yn oherwydd anodd. sbectol fi. Mae yn No, anodd. oherwydd dwi'n... Wel... Oherwydd dwi'n fel... Gwisgo sbectol, dwi'n gallu gweld that. Oh my There we god. go. Un syth o flaen. Ah, yeah, tiltio pen ti. Yeah. Un syth o flaen chi. Y peth stupid Okay. o flaen chi, anyway. Oh, un... Wait, Mynd... Left. well, Chwif. Chwif. dwi'n gallu gweld y arrow fan hyn, so... Oh, yeah. Yeah, mae'n fel dangos. Yeah, dwi'n gallu gweld it. Ble mae... Ei, un fanna. Okay. Un... Be? Tu ôl i... O, dwi'n gallu gweld un fan hyn, dwi'n meddwl. Ai, dwi'n meddwl mae un. Di hwnna'n un? No. Okay, be? No. Mynd o un lle rydych chi mynd, Right, cyn rydych chi troi. so technically, dwi'n fan hyn te. Kind of. Okay. Mynd ychydig yn chwif, Okay. mynd lan ychydig. Cael aerial view. Okay. Fi efo chi wedi mynd past fe ar damwain. O, dwi'n gallu gweld un. Oh, yeah. Wel, chi yn cael 9 arach. Okay. A chi dim ond 8 arach. A chi dim ond yn cael. Yeah. Seriously? Just casually mynd i am. Dwi'n bod i'n meddwl... Little creature. Chi'n meddwl am hwnna un arach? Fetch feathers available in the area to improve your nest. Hello. Good evening. Beth di enw ti? Yeah, but then... Okay.
Any ruler? Yeah, no. Okay. Hello. Yay. Okay. Na'n troi eto. Aros, troi i'r chwif. 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 Dal. Chwif, dal. Mae chi literally mynd past I rydyn. know. Chi'n mynd mewn kill. I know. Gan te, Wait. mynd i'r dde. Dde. There. Dde. What? Dde. Oh. Hanna, ddim yr un rai fi meddwl, ond dal. Yeah. Gwylio y site for a minute. Right. Okay. Good evening. Mae giraffe. Hello. Oes ti cael giraffe? Good evening. Fi'n meddwl rydw i Hello. gweld rhywbeth shining, ond... Ah, ie! Chwi! Wait. Dde! What? Ffordd arall! Hold on. Mynd o gwmpas. Oh. Fanna! Hold on. Okay, let's gweld un arall. See if we can gweld un arall. Fanna! Tower! Wait. Ti'n mynd y ffordd anghywir? Oh, beth bynnag? Chydi... Ie, ond mae un tu ôl i ti. Right. Un mewn tower. Oh, great. Here we go. Whee! Dim clas! Yay! Oh, dwi'n gallu gweld un arall. Yay! Fi'n meddwl bod hwnna un o'r rai fi meddwl rydw i gweld. Mae'n job yna hefyd. Ie. A ti'n mynd i gweld y rai rydw i dweud. O'i Ie. fyna. Gallu gweld Fe un wonder arall. os ti'n gallu cael hwn am... Mae'n fyna. Fi'n meddwl... Fe wonder os ti'n gallu cael hwn am Xbox One hefyd. Ond Wel, na. dwi'n meddwl ti'n gallu gael VR ni. Ie, falle ti yn gallu cael Yeah. VR. O wedyn mae ddim yn... Gweld y... Wel, mae hwnna actually yn cod There we go. PlayStation 4. Oh, mae'n job yna. Ie, hynna yw'r un mae fi siarad am. Oh, okay. Gwyd ti just Mae yn fi'n just ddim yn ditio deall. fe. Just crash yn mynd i rhywbeth. Oh my No, god. beth ddim. ti'n Ddim. Mae un mewn y tower. Tower. neud? Tell it. Just fynd dros now. Ti'n mynd past y tower. Ie, dwi'n gwybod. Oh, mae'n un job yna, dwi'n gallu fynd i'r tower next af. O. Ah, un draw fyna. Be? Oh, fyna. Come on, 4 ar ôl. Wel, Nawr, 3 ar ôl. Nawr i hedoed. Ydy jump lid, ie? Fyna. Tower. Ie, tower. Okay. Yr un lle rydw chi Oh, fel. dwi'n gallu gweld e. Shining, shivering. Whee! 3 ar ôl. Tri ar ôl. Dwi'n gallu gweld unrhyw beth? Na, falle maen nhw ar ochr arall o'r map. Ie, ble? Oh, un fyna. Ie, gweld. Imagine beth fi'n mynd i dweud wrth y mam fi. Hefi, rydw i Eagle. O, ffordd arall. Ble? Chwif, Oh, chwif. mae un fyna, then dwi'n gallu Ie. mynd round. Ie, imagine beth fi ang dweud wrth y mam fi. Un mwy. Oh, Be fi dweud wrth y mam fi. There O, we go. hefi, rydw i Eagle. Hedfan trwy Ah. hoops. well. Wel- I'm gravy dizzy now. Diolch am gwylio y ddau ni cael experience cyntaf o game Eagle Flight ar y VR. Troi nôl wythnos, wel tro nesaf i ocê. gweld gemau arall. Yeah. Hwyl fawr! Bye bye.